ngoba akunanto engakhulula ngaphandle ukuthi uzijamele uzilwele. Akunapho ekhe yabolekiswana batsho ngiboleka isitshaba sakho ngiyokulwa ngasiphi. Sikulobujamo esikibo ngoba sifuna ukulwelwa, ngoba sifuna ukuphekela ipoto, ngoba sifuna ukuphakelwa, ngoba sifuna ukulandelwa, ngoba sifuna ukukhothamela. Lapha silimala sikhula nje siyathaka ekhethwapha. Ekhethwapha kuyathunya umthako mnenge ekhaya. Mhlambe sihlangana la namhlanje kufuna sikutsho lokhu ukuthi kumphumela wokungazwani wethu. Umthakethu ungawubuze indoda, ubuze thina bona sele simacalanga siza kubumbana, siza kubutha ini thina sele kulobo babethu thina sokubona senzeni ngengiphi ipesa kuyasiwina thina. And umthako khona ekhaya le ukusuka eTshwana ukujinga eThembisile ufika Dr. Jess Muroka uye eLasimutswaledi sibantu bendlala efanayo. Abasanandaba ukuthi ubukhosi ngebungibuphi mara indlala iyafana. And nabantu bangale ngentwana nabo bathaga nede sethwisi nabo balila njengathi nje. Manje ke sihlangana la kulonyaka ka2020 sengamelwe into ekuthiwa iCovid-19. Lento bathi iCovid-19 uma ungayicala ngoba akubhubhi abantu abanzima bodwa, ngoba kubhubha amabhuru mde kujame yonke into ngoba umbalo ofako lo igazi lawo lo licakatheke khulu. Nasi into ebalulekileyo. Then bese ke into leyithiwa umuntu mtembulelo umuntu benokuhlakana obujuleleko, umuntu benengqondo ejulile ukuthi ukoma ukuhlaga thina. Why thina kungithi esihlagayo? Thina sihlaga ngoba umthako wethu is man-made, wenziwe umuntu. Our poverty has been man-made. Manje ke kunento ekuthiwa ngesikhuwa bathi conviction. Kufanele ukuthi umuntu uthome ngokuzikhulula wena. Nasi into esibone bonisa kwenzeka 1994 yonke indawo angikhethu le, yonke indawo angikhethu kuthake wonke umuntu. Toti nabo undaba ezitha nabo bayabawa. Now ndanika sizokhona bona mde sibone ubukhosi obunye ebuhlonitshwa obunye bungahlonitshwa. Sinaleyo problem ngoba ubukhosi obungebethu njengoba iSouth Africa le ihlanganiswa zizizwe. That is why eSouth Africa sina 11 official language. Kuthi ukuthi amalimi akhona ay11 elingenako nje ngelamakhoyise naka lapha lob 12 nabo mde babhambalale la ukuze bazwakale bonyana nabo basichaba nabo ubukhosi obulila kobudlelwe epotweni. Ngaphandle kwepi, ngaphandle kokubumbana bondaba ezitha ayizusihelebha. Ngaphandle kokubumbana bezitha abantu abenu basaza kuhlaka toti nengoma izaphela ngoba ihlelo labantu abalwa nani ngetechnology baya WhatsApp. Nepupha nephela demoni ngafunani nathi sokupha siphele. Mhlawumbe sisukulani sokugcina esathanda isikweli mara egcineni kona selaka ningazwani. Talamusi toti nje dabe sitha toti nje ukungazwani kwenu akunamntwana oyibillionaire ngaphakathi kwenu. Akunamntwana oletha ama-food parcel enisame ngaye chokona ukuthi ukungazwani kwenu kuletha indlala. dabe zitha Manje ukungazwani kwamakhosi ekhaya kubulala isizwe kodwa. Abuyibophi inyandra le. Abusibo ubukhosi obekhaya obuyinyandra buyaphuka bodwa ngoba kuberegiswa into ekuthiwa i-divide and rule them. Ndanika ngizokhuluma khulu ke ngomasipala ababili abiDr. Jess Muroka neThembisile. Abantu ubukhosi obuzothatha over ubukhosi beSwaziland wena indaba khona iniphatha kamnandi or ilibhubha namhlanje mina kumthweni lokho. mara okusala kubatshela iqiniso dabe zitha
mara ubukhosi obuzobusa abantu benu obuzobe buthi kwakunabantu ekuthiwa maNdebele ubukhosi wabothatha over. Asiphileli ukuthokozisa abanye abantu, siphilela ukuthi nathi lasibhubhako isikweli lisale labanye abantu. Mara la sithinga khona iroute esiyakiyo bakha indlala bona hlale ngaphoto indlala nabaceda bahlukanisa. Akusanamuntu ofuyileka inkomo ekhaya, akusanamuntu osengako ngathi uthi ningayophaka ibisi la. Yonke into yomile ngikhethwa. It's a man-made. Umthathe ekhaya, it's a man-made. Yingakho ubona wonke ama-department akhona lapha ekhaya apha wonke ama-manager wonke maswazi. Into le thina siyayikhuluma bona bayayenza. And noma bayenza bafika bathi kwelo akafuni loya wena nizwana naloya sidle sibanga ikommission. Singakhona ukubereka thina ngaphandle kwekommission sizodwa. Yafika ikommission mara namhla sisala ikommission. Yingakho la abanye bathi no into le ukhosi obabuzwani nabaza kuthumela uDeputy Minister nakaza kuzekhali akezanga ngabo umuze ngokuzohlola bona kuliqiniso ukuthi abazwani na sikhona ukuchiya abantwana abasingabathathi serious kwasikosta bonyana sehlele emakhosini